ntabwo aka kajagari kari muri Kongo kazarangizwa na Kisekedi n'agakundi ke, ntabwo kazarangizwa na Sadeke n'ubu mafiya barimo, ntabwo kazarangizwa na MONUSCO nayo iri muri mafiya bari hariya. Akajagari kazarangizwa n'abenegihugu bashaka kwibohora binyuze muri M23, twirwaneho n'abandi bose bazakenera gukora revolution bakavuga bati unanase turabirambiwe, hakabaho revolution y'umwimerere kuvuga ko niba guverinoma centrale yameye kutuyobora turi kukiba mugani w'abarundi. Nous devons davantage parler des failles que nous avons, parce que le président Kagame, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Le président Museveni aussi, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Si les ZIF ne sont plus actifs en Ouganda, c'est parce que le président Museveni a fait le job. Si les FDLR ne sont plus actifs au Rwanda, c'est parce que le président Kagame a fait le job. Maintenant, la question est de savoir pourquoi M. Tshisekedi n'a pas fait le job. Abantu bose bakabaye bagira uruhare mu kuzana amahoro bari muri mafia. Ako se Efre, hari ikibazo njya nibaza. None ino FDLR urebye ukuntu bano bayobozi ba Kongo bayikingira ikibaba, none byaba bitari ukuyikingira ikibaba gusa ahubwo ari ukuyitinya. None yaba ahubwo ari iyoboye kiriya gihugu muri awikro inyuma y'amarido. Wa muco bazarerwa b'i Buruseli. Matonge. Na wa muco wabo wo gukunda amafaranga n'ibintu by'ubuntu batavunitse. Ababingo bamweretse shema, bamweretse gahunda y'amafaranga ukuntu aboneka. Ahitamo amafaranga kuruta ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, isoko ni irihe? Isoko ni mu bihugu bifite akajagari nyine. Nibyo kabisa. Bidafite système de gouvernance. Harimo Kongo rero. Impamvu ndavuga ngo rero ikibazo cya FDL ntabwo ushobora kurangira. Kubera ko yamaze kuba raison de terroriste, raison de mafia. Niyo mpamvu mubona ibihugu bikoro bikica ijisho bitewe n'akamaro FDL bamariye. Niba acukurira amabuye ikayarinda, ikabatemera amashyamba, ikayatwika, ikayabagurisha, urumva? Niba kureba buri kimwe cyose yarangiza igasema desordre na terreur kugira ngo abantu badahumuka, kugira ngo hatajyaho système de bonne gouvernance, ya mitungo kamere igira ikimarira bene gihugu n'igihugu. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Twizere ko mumeze neza mwese inshuti bakunze ba Bwiza TV muri gahunda zitandukanye muherereyemo no mu mirimo itandukanye muri gukora, ndetse n'abantu muri kuruhuka namwerekane kujya mbibagirwa. Mwese turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Nitwa Shadrake Niyonsenga, nkaba ndi kumwe nande na Denis Ngiyumva. Tukaba tuje gutanga iki kiganiro. Denis, kiganiro no uruvugiro nkuko murumenyereye. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Yes, tubahaye rero ikaze muri iki kiganiro, mu kiryoherwe muze kutwereka ko cyabaryoheye binyuze mu gukora like, shares, comments, ndetse no gutanga subscribing ku batara subscribinga, ndetse no gutera inkunga Bwiza TV. Ibyo byose ni mu bikora biraza kutwereka ko ikiganiro kiraba cyabanyuze cyane. Hanyuma mu byo tugiye kubabwira turi gukubita mbangura kugira twihute cyane, ariko hari umuntu ntari mbabwiye nawe turaba turi kumwe turi kumwe na Efremu.
nawe nzi ko mwamuje kumukunda cyane, ni umusesenguzi mushya dufite. Iki ni ikiganiro cya kabiri agiye kugaragaramo kumvikanamo ntagaragara, nawe nzi ko aza kubaryohereza cyane. Turaza gusesengura ingingo zirimo ibijyanye no kuba SADC ishobora kuba igiye guhambirizwa, itangiye kunugwanugwa, abaturage batangiye kuyitunga intoki ko nayo ibyayizanye atari byo irimo irakora, ahubwo bigize abaye mukerarugendo wambaye inifomu ya gisirikare uri kubateretera abagore. Icyo kibazo rero abakongomani batangiye kwadukana kuri SADC, tugiye kugiteramo imetero turebe ibyo ari byo. Turaza kandi kugaruka kuri Rutundura Christophe, arimo aravuga ko atumva neza ahantu M23 nakongwa ntazi ahantu FDLR iri, nanjye ngo M23 ngo ntazi ahantu FDLR iri, bigatera ikibazo kukuba uyu munsi avuga ko ataza aho iri, mu gihe ejo bundi yaravuye i Rwanda avuga yuko bagiye gutegura gahunda y'uburyo FDLR igomba kurwanywa. Ubwo wakwibaza kuntu bazarwanya abo batazi aho baherereye, bikagucanga. Ibyo tugiye kugarukaho, ariko harimo n'ibindi bitandukanye. Nabonye ngo hari abasirikare babiri bakuru ba FARDC bakurikiranweho kunyereza imishahara. Akaba kandi n'indi nkuru nahoze numva uvuga ko muri Nyiragongo hari ngo umuyobozi wayo wa teritwari ya Nyiragongo yashyizwe ku gatebe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, n'uwo bita komiseri general komiseri superieur Marosa Mboma. Jean-Jacques Mamba nawe ni representant perimana wa AFC mu Burayi na Amerika na Canada. Aha akaba ari gusubiza ibibazo ku bijyanye n'imibereho ya M23 cyangwa se na byinshi mu bigenda bivugwa kuri M23, by'umwihariko akaba yagaragaje kutarya iminwa cyangwa ngo ace ku ruhande ku bintu. Donc yagiye asubiza mu buryo buri exact, asubiza uko bimeze ataciye ku ruhande ngo je kugotagota hirya no hino. Turaje tumubumvishe kwanza, ni nawe tugiye guheraho mu gifaransa cye gitomoye Denis araba ari kudufashamo. Reka banze gusa mbibutse ko niba hari ikiganiro cya Bwiza TV wakunze, ushobora no kugisangiza abandi. Ari ibyo bindi sinari nawe babwira byo gusharinga, nabibabwiye uretse ko no kubibibutsa nta kintu bitwaye. Mushobora kudufasha muri izo gahunda zo gusharinga mu gihe mu bintu mwabikoze mukabisangiza n'abandi. Ibyo bintu mubikora gake cyane, sindabona mu magurupe menshi mbamo nkuriyemo na link ya Bwiza itazanywe n'umunyamakuru wa Bwiza. Bivuze ko abantu mudukurikira mwese mudutererana kuri iyo ngingo, ako kantu mugakosore rero. Hanyuma kusharinga ni mu bisoza munatange comment bijyanye nuko mubyakiriye. Ibyo byose mubikore nk'abantu mwumva ko ibyo dukora ari ibintu bikwiye kumenywa n'abandi bantu batari babizi. Hanyuma reka mbiyumvishirize uyu, ubwo nyine ikiganiro cyatangiye Denis nuko tugitangiye. Reka nkumvishe Urufaransa hanyuma umfashe kurubwira abakunzi ba Bwiza TV. Depuis la fin du génocide au Rwanda, un cycle de violence sans fin s'est déporté dans l'est du Congo du fait de l'activisme des groupes armés dont le M23. L'AFC est né sur le fond d'une controverse autour du rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les autorités congolaises vous accusent de collusion avec le Rwanda qui utiliserait le M23 pour avoir une mainmise sur les mineurs. Uwo munyamakuru ari kuvuga ibintu wumva asa nk'utazi neza. Ari kuvuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, muri Kongo ngo hahise himukira ubugizi bwa nabi butandukanye burimo bukorwa n'imitwe y'inyeshyamba, ashyiramo na M23. Nyamara M23 yavutse hashize imyaka 10 na akomeza akanavuga ko ngo iyo M23 Kongo nyine yishinja guterwa inkunga n'u Rwanda, akanavuga ko iyo M23 yaje kujoininga AFC. Akavuga ko rero ngo iyo Kongo ibishinja u Rwanda ibijyanye no kwiba amabuye y'agaciro. Ubwo nyine turi kwihutira kugira utere ku kibazo nyamukuru cyo yari afite, ari nacyo Jean-Jacques Mamba yasubije. Comment réagissez-vous à ces allégations, Jean-Jacques Mamba? Ati ni iki muvuga kuri ibyo birego? Mamba ati, d'abord j'aimerais vous dire que je suis profondément touché. Et ici c'est un message de compassion pour toutes ces familles de déplacés.
celles qui ont l'impression que nous n'avons pas d'État, celles qui ont l'impression que le président de la République n'existe pas. Celles qui... urumva watangiye yihanganisha imiryango irimo iyo ngiyo y'abantu bavanywe mu byabo, agaragaza ko yihanganisha abantu bakeka ko basa nkaho batakigira igihugu, abantu babona ko igihugu gisa nkaho nta buyobozi kikigira. Depuis 5 ans, on a vu le président voyager pendant les 5 années, plus de 300 voyages. Mu myaka 5 ishize ngo babona perezida mu ngendo, sinzi ngo ingendo amaze kuba agiye kuzivuga mbonye ari yego 300. Qui attendait que le chef de l'État de l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'est plus président de la République, installe son QG à l'Est. J'adresse un message de compassion pour leur dire que nous devons mettre fin à tout cela. Nous avons beaucoup investi dans la guerre. Je suis de l'Ecofin, je peux vous assurer que ces 3 dernières années, on est en train de flirter avec les $2 milliards. Ko intambara imaze kubateza igihombo gikomeye cyane, avuga ko muri iyi myaka 3 ishize bamaze igihugu kimaze gusora nka miliyari 2 z'amadolari, nakayabo na amafaranga menshi cyane. Il est peut-être temps que nous investissions dans la paix. Birashoboka ko igihe cyaba kigeze ngo no twe dushora imari mu mahoro. Tant que nous gagnons la paix. Maintenant, la question du Rwanda, parce que tous les rapports l'indiquent qu'il y aurait eu des troupes ou qu'il y aurait des troupes rwandaises à l'est du pays, je vais vous dire 2 choses. Rero ku bijyanye n'u Rwanda hari amakuru amwe n'amwe avuga ko ngo rwaba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ibyo ngiye kubabwira ibintu bibiri. Lorsque M. Tshisekedi adresse des menaces, on ne peut plus voiler devant la presse nationale et internationale en prévenant qu'il allait envahir le Rwanda, qu'il allait bombarder Kigali, ainsi de suite. Vous avez remarqué que la réponse de Kagame était sans équivoque. Le président Kagame, c'est de dire que pour la protection de son peuple, il ne demanderait l'avis de personne. Et nyine yibukije ibyo Tshisekedi yavuze igihe atangaza ko ngo ashaka gushoza intambara ku Rwanda. Yibutse rero icyabaye igisubizo cya Perezida Kagame, avuga ko nta muntu azasaba uburenganzira bwo kurinda igihugu cyangwa kurengera igihugu cye. J'aimerais bien aussi que M. Tshisekedi parle de la protection de son peuple, que nous nous rabattions plus sur ce que M. Tshisekedi devait faire en tant que président de la République, de lui poser la question de savoir s'il a déjà salué la main d'une personne dans un camp de déplacés, s'il est déjà... Ati Tshisekedi avuga ko arwanira abaturage be, atako se buriya yambwira nimba ari n'umuntu umwe mu bavanywe mu byabo yari yakora no mu kiganza cye. Bamugana Tshisekedi hari inkambi n'imwe yari yasura muziri mu gihugu. Aka kantu mpamvu muvuze harahita bikora. Perezida ndatekereza ko aza guhita bikora, akazashaka abadeplasa asura. Wabona allé à Djougou, il est déjà allé à Walikale. S'il est déjà allé, même là où il y a les camps près de Goma, il ne l'a jamais fait. Il a par contre dit qu'il allait les consoler technologiquement. Ça veut dire que lorsqu'on lui a dit mais pourquoi le QG n'est pas installé, il a dit non, je peux régler ces questions quand je suis à Doha. Je peux régler ces questions même si je suis en Allemagne, parce qu'il a vu le président du... Ibintu avuga uribuka neza ko koko Tshisekedi yigeze gutangariza isi yose ko agiye kumanura Etat Major cyangwa se ibindi biro bya Etat Major hariya mu burasirazuba bw'igihugu kugira ngo bakurikirane, ariko ibyo bintu ntabyo yakoze. Ati ahubwo ubwo yageraga i Goma, ati bamubajije icyo kibazo yavuze ko ngo atari ngombwa kuba hari afite Etat Major hariya ngo kubera ikoranabuhanga, ngo aho yaba ari hose ngo yakurikirana ibintu. Ibyo niko yavuze, kandi yari yavuze ko rwose ari uzazana ibirindiro. Et donc, nous devons davantage parler des failles que nous avons. Parce que le président Kagame, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Le président Museveni aussi, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Si les ZDF ne sont plus actifs en Ouganda, c'est parce que le président Museveni a fait le job. Si les FDLR ne sont plus actifs au Rwanda, c'est parce que le président Kagame a fait le job. Maintenant, la question est de savoir pourquoi M. Tshisekedi n'a pas fait le job. Ati rero ati Perezida Kagame arakora inshingano ze nka perezida,
nicyo kimwe na Museveni muri Uganda ati kuba ADF itagifite ibikorwa ku butaka bwa Uganda nuko Museveni yakoze akazi ke kuba FDLR nta kintu ikora ku butaka bw'u Rwanda nuko Kagame yakoze akazi ke ati none kuki Tshisekedi we nta kintu akora akaba aho mu gihugu cy'abami imitwe y'ishyamba hafi 300 umugani yirirwa avuga ubundi ko nta kintu akora umugani. Et cette question-là, ces déplacés doivent lui poser cette question. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer à pleurer. Lorsque vous êtes un éléphant, vous êtes un lion, continuez à pleurer parce qu'entre guillemets, une poule vous dérangerait. Vous faites le tour du monde entier pour aller voir tous les présidents du monde. ati icyo nicyo kibazo dukwiye kwibaza ati nawe byo kwirirwa wirizariza ati umuntu w'inzovu ntago ari ukwiye kwirigurira uzenguruka amahanga uvuga ngo inkoko yanderanje. Ako yamubwirije ukuri y'abana niyo mpamvu bavuze ngo nta kurya iminwe yamubwije ukuri. Expliquer que vous savez, moi, le grand éléphant Congo, il y a le Rwanda qui me menace, qui me déstabilise pour voler ou pour piller les minerais. Vous savez qu'aujourd'hui, les statistiques le démontrent et dans d'autres émissions, je vous le montrerai, que s'il y a une famille qui détient aujourd'hui plus de carrés miniers dans le secteur privé, c'est la famille Tshisekedi. Lorsque aho ngaho nyine ati yirirwa sakuza ngo Rwanda ngo ruza kunsahurira amabuye ibiki n'ibiki tariko imibare irahari ati nzayibereka no mu biganiro bizakurikira ati nimba hari famiye itunze ubwo ni uburenganzira bwo gucukura bwinshi mu gihugu cyangwa se ibirombe byinshi mu gihugu ati ni famiye Tshisekedi. Vous allez à Kolwezi aujourd'hui, toutes les mines privées, je vais vous étonner, la mine de Rouba et de Mwangachuchu, avant que nous la prenions, elle était gérée par M. Christian Tshisekedi. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de pillage de nos ressources, notez deux choses. La première, c'est que lorsque vous êtes à la Grande Barrière à Goma, vous remarquerez que nos minerais sortent en bonne et due forme. Il faut poser la question à nos frères nandais, qui d'ailleurs la plupart d'entre eux ne peuvent pas commercer sans le Rwanda. La plupart de leurs comptes bancaires sont logés là-bas. Venez aujourd'hui à Kinshasa, regardez tous les immeubles qui sont entre guillemets congolais, vous allez constater que ce sont des immeubles nandais, parce qu'ils font des affaires. mugaragaza iyo mpamvu yose ngerageza kubahuriza ishushanyo uburyo buhuye neza yuko byose byagiye bipfira mu miyoborere n'imitegurire y'abayobozi ba Kongo ko barabanje babeshya abenegihugu bababeshya yuko u Rwanda ari rwo rwabateye ko batewe n'u Rwanda nyamara abenegihugu barimo guharanira uburenganzira bwabo gusubira mu mitungo yabo bameneshejwemo bakayituzamo FDLR n'imiryango yabo igahinga amasambu yabo babarira inka babakora buri kimwe cyose kibi gishoboka babaheza ishyanga imyaka 30 ishize abo bana babo umwana avukiye mu nkambi uyu munsi afite imyaka 27 ni umusore wajya ku rugamba ariko uyu munsi uravuga ngo nagome iwabo mu Rwanda kuko avuga ikinyarwanda impamvu rero badashobora gutsinda urwo rugamba ni nayo mpamvu ndahera nko kuri guhera kuri revolution yo mu Rwanda nayo mpamvu RPF itatsinzwe nayo mpamvu ANC muri South Africa itatsinzwe abirabura kandi bari bahanganye n'abazungu bari bafite imbaraga bafite ibitwaro bya kirimbuzi kandi bashyigikiwe n'abazungu bene wabo ariko ntago batsinzwe kugeza ubwo Mandela abaye perezida w'igihugu ngo umuntu ufite impamvu urwanira uburenganzira bwe urimo kurwanira gakondo ye niyo wamwica muri umuna we arahaguruka nawe yapfa umwana yabyaye nawe azagaruka uyu munsi abana barimo kurwana hariya muri M23 ni abana batarengeje imyaka 27-25 bavukiye mu nkambi bavukiye mu nkambi ziri muri Kongo buriya muri Kongo hagati mu gihugu bwaho harimo inkambi zimaze imyaka 30 abantu barabujije gusubira iwabo ntimugire ngo ni mu baturanyi gusa bari 30 nabo bakaba bayimaze cyane badafite uburenganzira bwo kujya akaba ari igoma adafite uburenganzira bwo kujya Masisi akaba ari mu tundi turere adafite uburenganzira bwo kugera Rucuro aho karengane no k'abo bantu warwana nabo gute kandi abo bantu ubu ntabwo biduroga ntacyo barengera kuko nta mitungo bafite nta burenganzira bafite nta kintu na kimwe cyabarangaza bafite cyabarangaza nta rumujyi banyweye nta byeri banyweye nta rwagwa banyweye
nta mukubita umwice banyweye barimo barareba uburenganzira bwabo. aho abantu utekereza ko wabahagarika gute? Biragoye bateramo amabomba ameze gute? Biragoye umwe ukomeze. Ni nayo mpamvu ku nshuro ya mbere SADC babeshye bari abana bati ni muyizironge muve Goma. Barabyemera hama ikibazo cyanjye tukigeho ariko mutari muri Goma. Barangije babarasa mu bitugu. Bakora declaration barayishima ngo SADC yatsinze mu Ventura. Hari muri ryari 2012 na gatatu 2012 mu mpera 2012 nyuma y'imyaka 10 se ntibagarutse. Utekereza ko se abagarutse mu bari muri mu Ventura cyagiye hagarutse bangahe ku ijana? Ni bakeya cyane 50 ku ijana 30 ku ijana abashyashya. Bigaragara ko ya mpamvu yo ntisaza. Abarwanya impamvu bashobora gusaza ariko impamvu ntigisaza. Ubwo twanavuga ko niyo FDLR yarangira muri Kongo ariko ingengabitekerezo yahabibye kuyakurayo bizagorana. Niko bimeze bizasaba processes. Reka n'ubu nahangaha nuko dufite ubuyobozi bufite imiyoborere myiza. Utekereza ko dufite ubuyobozi se bufite akajagari ingengabitekerezo wamenya aho ivumbutse iturutse? Vuga nibyo ntibyagorana guhita yigaragaza. Hari abayiryamanye benshi. Abiryamana badafite ubwiyinegambiro batabona aho babihera. Hari impamvu bumva barimo batoroka bakajya muri FDLR kandi bari hano mu gihugu bameze neza. Rero ntabwo mwumva bava ahangaha bakajya muri FDLR muri aya mashyamba kuko byabananiye kwihangana. Kuko abantu bamaze kurya uburozi. N'ubundi rero ni generation de generation bigenda bicika bitewe na politike n'imiyoborere myiza nuko abantu bagenda bigishwa uburyo bwiza bwo kubanisha abantu. Ntabwo biba bisaba nyine abayobozi bafite ya mpano na cya cyerekezo ya vision yo kubanisha abantu kutabaryanisha. Ariko uyu munsi muri Kongo nta muyobozi n'umwe ufite icyo cyerekezo. Ntabwo rero ushaka kugira ngo kanamiza abantu. Hari umuntu wigeze kubigereranya n'ipusi. Ipusi iyo tuyireba tubona nk'akantu kadafite intege. Ko twibeshya niyo nagateruye ubona n'utugufa twakumva wakavuna. Sibyo? Wazagakingiranye se mu nzu hanyuma ugafata inkono ugakubita. Ayiwe uzakamenya. Burya ngo kagira n'ubuzima 9 ngo igihe ukica ukagira ngo kapfuye ukabona karagarutse. Ngo rero n'umuntu urimo kurwanya uburenganzira bwe, wa muntu wa maritrese, wa muntu watesheje umutwe, wa muntu wazamuye ibisazi bye kugera ku kigero cya nyuma cyo kuvuga ngo nure narapfuye reka mpfe none reka nze noneho nyice. Utekereza ko uwo muntu wamushobora? Biragoye. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero Kongo ni ikenyere. Ni either baremera bahindure politike y'urwango n'amacakubiri n'ingengabitekerezo babihagarike, basenye umubano bafitanye na FDLR wo kwirukana abenegihugu niba bashaka kubatuza. Kongo ifite amashyamba menshi adatuwe. Niba bajyana muri ayo mashyamba babahe mu minere bicukurire bihingire batwika amashyamba ariko babavane mu mitungo y'abo bana. Babavane mu mitungo yabo. Banabavane hafi y'imipaka y'u Rwanda. Nacyo ntukibagira. Babavane hafi y'imipaka y'u Rwanda banabavane mu mitungo bari abana b'imasisi bari abana b'irucuro babakure mu mitungo yabo. Babajyane kure yabo. Uriho Kongo idatekana. None ngo byasaba n'umwaka. Ntabwo byagorana. Ni ibintu byoroshye cyane. FDLR ndaje tuyigarukeho ariko wenda dusozanya nino SADC reka ubikore gutya mu magambo makeya. SADC irataha ntitaha? Nge ntabwo mbona ko itaha. Reka mbanze nanjye nkunganire wenda urabiheraho. Uribuka ubwa mbere Tshisekedi abwira General Nyagati nimutagira ikintu mukora mukabona abaturage rwose batangiye kubamagana ntimuzagire ngo ninjye. None societe civile itangiye guhamagaza imyigaragambyo. Uno twavuga ko Tshisekedi nabwo ari iriya game yongeye gucisha muri societe civile kugira ngo avuge ngo na abaturage ntabwo ari leta iri kubamagana. Kuko Tshisekedi we Maramba barasuka umwohoka ni perezida wa Oya nta kibazo byo ni bisanzwe no kujijwa byumvikana. Ariko ni Kamero arihinduranya nk'uruvu nta murongo agira.
nta musimamo wa politiki agira. ni ukuvuga ngo ibyo avugiye imbere abagenzi be aragenda mu gikari akavuga ibindi. rwose igihe ntabwo nshidikanya yewe hano ngomba ko ari 100%, ni 200%, ni uri inyuma y'iyo sosiyete sivile kuko sosiyete sivile niwe ibitekerezo ashaka ni ibye. ariko ntabwo ndimo kubona yuko arimo kugumura sosiyete sivile kugira ngo sadek igende, ni ukugira ngo ikore ibyayizanye, ahubwo arimo arayigumura abaturage kugira ngo noneho ashyire puresha kuri ba perezida bari bicaranye ejo bundi. urabona ko nta n'iminsi itarashira bemeje yuko sadek yose n'ibindi bihugu bigiye kongera ingabo, ahubwo noneho bishyire puresha ku bandi banze kohereza ingabo, bohereze n'abazohereje bohereze izindi zibe nyinshi, noneho bavuga bati reka twohereze ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo dukemure ikibazo, batatwirukana ikiraka gacika. yego kubera ko abanyapolitiki aravuga ururimi rumwe nabo. impamvu muri aircraft byananiranye, ntabwo Tshisekedi imvugo ye yumvishwe n'abanyapolitiki ba EAC bose, yumvishwe n'umuntu umwe cyangwa babiri. uwidekaraye ni uw'Uburundi, n'uyu munsi ntabwo ndi butinye kuvuga yuko undi wamwumvishe ari uwa Tanzania kuko uyu munsi yamushyigikiye. ariko abandi bose ntabwo bigeze bemera umurongo we wo gushaka gushora intambara EAC mu ntambara. ariko mwibuke yuko sadek abo bose bafite umurongo umwe w'intambara. ubwo ngenda kuri cya dekararasiyo bakoze ejo bundi, ntitaye ku gihugu kimwe ku kindi gishaka kugira politike y'amacenga, gishaka kwemera dekararasiyo y'intambara hariya, ariko cyagira iwabo kigafunga kivuga ngo gino nta muntu nohereza, bitewe n'umubano wenda udasanzwe bafitanye, bumva badashaka ku expose ingabo zabo. ariko hariya mu nama sadek yafashe umurongo ntuza ubumwe bwa Afurika, akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afurika kemeye ko kabashyigikira sadek. ni ukuvuga ngo ntabwo ndimo kubona sadek iva muri Kongo uyu munsi kubera ko sosiyete sivile yigaragambije, ahubwo ni pressure barimo gukoresha banyuze muri sosiyete sivile, barimo gushaka gushyira kuri sadek kugira ngo ibyo itarimo gukora n'ibyayinaniye ibikore bitari bushoboke. aho niho nashakaga kugera rero. pressure nimara kuyigeramo irakora iki? kuko uravuga uti ntubona ko igenda, ariko se irahareka ihapfire se? pressure nimara kuyigeramo Tshisekedi arabakoresha penalite, baraza gukora ibyaha by'intambara. muti gute? simbizi, ariko ndebye ibisazi biri aho ngaho muri Kongo, ndabona bari buze kurimbura abaturage bose. ni ukuvuga umuzi uza kurimbura nk'uko barimo babikora n'ubundi, ubona ko iyo barimo gukora sharing, iyo barimo kurasa, mujya mukunda gukoresha terime ngo ubuhumyi, ahubwo baza no gukoresha n'ibitwaro by'uburozi cyangwa bya kirimbuzi kugira ngo basa nk'abakura barimbure n'imisozi byose, ariko bagera ku ntego. ariko ntabwo bazayigeraho, koze ntabwo bayitsinda, ahubwo bizarangira abateze penalite bakoze ibyaha by'intambara bimwe bitazihanganirwa n'abajya bihugu bashyigikira. erega ngira ngo murabizi ko hari igihe abantu bakora ibyaha by'intambara nawe no gushyigikira akifata mu maso akavuza induru. byabaye kuri Amerika na Israel. twabibonye. n'ibyo rero sadek iri buze gukora. noneho bahave basuzuguritse, bazahava basuzuguritse batsinzwe. ariko hari ibyo wigize gukomozaho gatoya byo kuba bashobora kurasana hagati yabo ubwabo, byo wenda nabyo ubikomojeho mu buryo bwa ibyo bizashoboka niba abasirikare nibadakomeza guhuza n'abanyapolitike babo. nubwo navuga abasirikare ba sadek nibakomeza kugira resistance yo kudashaka kwiyangaje cyane nk'uko abawazarendo babishaka, sibyo ngo bajyane muri ako kajagari kose, byose mbese biyangaje 200%, yego nk'uko babishaka, ntibakore mu buryo buri professionnel, bazarasa azabateza abazarendo babarase nabo babarase induru zivuge. ibibazo bikomeye cyane. reka tubitege amaso tuve kuri iyo ngingo noneho kugira ngo tubone n'akanya ko kukurekura. reka tujye kuri wa mugabo bita Rutundura.
Rutundura ubwo yari muri Angola ari kumwe na Vincent Biruta ndetse na Joao Lorenzo nka perezida w'icyo gihugu akaba n'umuhuza w'u Rwanda na DRC, yaravuze ngo igihugu ciwe kigiye gutangira gushaka ukuntu cyakwitandukanya n'umutwe wa FDLR. Ahubwo yavuze ko bagiye gukora inyigo bazamurika mu nama itaha y'abaminisitiri igaragaza buryo ki bagiye gukemura ikibazo cya FDLR. mu kwezi kwa kane. Ejo hashize ari kumwe n'abanyamakuru arababwira ati nta minsi ibiri irashira. Ntayo yahise avuga ati hashize umwaka mu izina rya perezida na guverinoma mbwiye Loni ubumwe bwa Afurika ko isaba umuryango wose buri gihugu cyaba gifite amakuru kuri FDLR ko cyaberekana aho bari hanyuma kikaduha kurandura iyo FDLR. Ntabwo ari ibinyoma ariko ntabwo baduhaye igisubizo. Mu yandi magambo yavuze ko batazi aho FDLR iri, reka bari ko mbita bivuga kugira ngo gutinda nsoma ibingibi byiwe by'uko n'icyo ngicyo kirimo. Yavuze ko ubwo guverinoma yiwe we cyo kimwe na perezida ntabwo bazi aho FDLR iherereye. Musubije se wenda wamwoherereza ku muvugizi wa FRDC Ekenge. Uribuka ko mu mwaka ushize rwose mu mezi y'ukwa 8 kwa 7 gutyo yasohoye itangazo ribuza abasirikare ba FRDC gukorana na FDLR. Ubwo yabivuze atazi aho bari n'ibikorwa muri ubwo bufatanye. Ubundi subu hagati y'uwo nguwo Ekenge n'Urutundura ninde wibagiwe? Mbo niba numvisha neza ikibazo ariko nagira ngo ngisubize muri ubu buryo. Yego, natangiye mvuga ko abanyapolitike ba Kongo ngira bwana nabuze urwego mbafatamo. Nabuze n'izina nabita. Niba ari ugusuzugura abantu, niba ari ubuswa, niba ari ukubona ko babwira ari abaswa, ariko reka mbabwire bagira imvugo bakoresha ibyo bita langage awikro, imvugo bakoresha iyo biherereye n'abandi bayobozi babereka fact, babereka ibimenyetso. Barako buriya hariya muri ya nama buri gihugu gifite ubutaka. Sure. Ntabwo buri Rwanda rugenda ruvuga ngo mufite FDLR. Rugenda rufite amakuru y'ubutasi afite evidence. Bukayashyira kuri table. Abandi abaperezida babireba bakifata mu maso. Urumva? Tugera no with fact. Nta hantu Rutundura yabona hera ahakana ko FDLR badakorana nayo. Ayo ni amakuru abwangira ngo icyo ndimo kuvuga. Yagaruka rero muri ya politike yabo yo mu byondo. Ya politike yabo mu isayo y'ingurube. Yo kubeshya abaturage. Mumenye ko bo politike yabishingiye ku kubeshya abaturage. Bo baracyari muri bya bindi ababirigi bajyaga batwigisha ngo la politique c'est l'art de mentir. Yego. Donc bashaka kuba abahanga mu kubeshya. Urumva? Kugira ngo babeshye abaturage. Kugira ngo babyita cheap popularity, kugira ngo ijyaga mu gifaransa babyita populisme, kugira ngo abaturage babagire icyizere babone ko aribo bantu bazima. Sebyo? Ariko se mu by'ukuri dusubira inyuma. Urambwira ko Rutundura kuri posta afite atazi Byiringiro Victor? Ntabwo bishoboka. Ntawazi? Oya, aramuzi. Nekane kujya kuri Kisekedi kugenda ashaka kwivugira Premier Ministre, ntawazi? Ntibishoboka. Ntazi naho abase. Reka tumureke mbese Premier Ministre we ntabwo twakunze kumwumva. Ubwo Bemba ntabwo azi Byiringiro. Oya. Igihe yamaze mu mashyamba. Bemba ashaka Premier Ministre, wenda tuvuga ko Bemba bizi, ariko akaba nta makuru ha Premier Ministre. Kuko buri wese agira gahunda ye. Sibyo? Ariko Premier Ministre Rutundura ntabwo azi Byiringiro. Niryo ntabwo yigeze yumva. Biragoye. None tugere no kuri Minisitiri w'Ingabo Bemba ntawazi. Tujye kuri Kiwewe yagiye gukora declaration abwira abasirikare be ibyo ntabwo yari abizi. Yari abizi. Tumanuka noneho muri service de renseignement ntabwo bazi ko FDLR iba hariya muri Kongo. Arabizi. Noneho se utekereza ko za fact leta y'u Rwanda igenda ikerekana
za fagiti inzego zo ku isi zishinzwe ubutasi bere no ku butasi bwa Amerika zerekana ko FDLR iri muri Kongo, iri muri guverinoma ya Kongo, iri no mu gisirikare muri komandoma ya Kongo, ikaba na menace ku Rwanda, ikaba na menace ku Rwanda. Ntabwo ndagera kuba kuri menace ku Rwanda, ndacyakwereka existence ukubaho kwa FDLR, kuko barimo aravuga ngo waba ufite amakuru yayo nayaduye. Yego, sibyo? Ariko niwe uyafite kurusha abandi, kuko ari kumwe nabo muri guverinoma, ari kumwe nabo muri service de renseignement, akorana nabo muri komandoma ya FARDC, bahinduye amazina, bahawe amakarite, bahawe matricule za kuva ku bwa muzehe Laurent Desire Kabila ubwo yabavanaga muri Brazzaville no mu bindi bihugu igihe baza kugira ngo baze gutera u Rwanda mu gihe cya AFD cya RCD ya mbere, murayibuka RCD ya kabiri. Abo rero bose bari muri komandoma, bose barahari, yewe uretse no kubamenya n'aho batuye barahazi. Biriya rero iyo ni politiki ya populisme, ni politiki y'urwererutso ku baturage. Urabona ko yabwiraga abanyamakuru, kandi yabwira abanyamakuru arimo kubwira rubanda, akageraho n'arangaje abwira hehe, abwira abanyapolitike iyo bari mu mishyikirano. Ibitandukanye rero niyo avugira ku karubanda. None se buriya wenda wowe waturusha kubimenya iyo bari muri politike y'ibivugirwa ku imbere awikura, ntago urundi ruhande rushobora kumubaza bitari ku karubanda wavuze gutya. Ibyo nta kuntu batabivuga, nta kuntu batayimubwira, ariko atinda gusohoka akiruka akagenda, kuko ni ba populiste nyine, akagenda akabwira sebuja bagakora declaration ivuguruza. Ntago ari ubwa mbere bakoze declaration ivuguruza ibyo bavugiye mu nama mu nama bahuriyemo Nairobi ya EAC, bamaze kwemeza yuko EAC igomba kugenda ikajya hagati, bakora zone tampo, hanyuma bagashyikirana na M23 ku bibazo byayo. Siyo mwanzuro se wari wa EAC cyane. Bageze Kinshasa bavuze guki ngo manda no kurwana, ngo no kurwana. Hari abantu batebeje baravuga ngo bishobora kuba Nairobi barakoresheje icyongereza, bari abanyekongo ntibasobanukirwe neza bakumva ibintu kundi, ariko abandi baribaza ati sugo imibe hari niba badafite abatranslate, iyo bayishyira no muri Google base translate ikabasobanurira. None se ahubwo byarangiye na Sadeke batumvikanye nayo, na Sadeke rega muri manda yayo iyo yirebye nta bintu byo kurwana ubonamo. Ariko si umugani. Ibi rero byose ni ingaruka, nibyo navugaga, ni ingaruka zo kugira ubuyobozi budafite politiki ifite icyerekezo, yo kugira ubuyobozi. Kandi ikindi reka mbibutse buriya Kongo ifite ibibazo magana ibyatsi ibihumbi ibyatsi bitazanarangira. Kubera ko ku kajagari, uyu munsi turimo turareba M23 kubera ko Kisekedi yabeshya abawazarendo, urumva ngo bikira hamwe barwanya M23, ariko nta mbere yarangira. Uyu munsi sipoze niyo M23 yatsindwa, uyu munsi niyo yatsindwa, akajagari ko muri Kongo ntaho kazarangira, kuko bazarasana, bazaryana, bazatwikana. Kubera iki rero? Mwibuke neza kwiriya mitwe yose, muhere kuri mayimayi, mukora urutonde rwabo, mugenda mushaka linki yabo, ubahagarariye, ubafinansa, ubasponsoriza, yatari ministre abari depite, yatari depite abari generale kabisa. Urumva icyo gihugu ariko twibagiwe na Monisco. Ubwo ntabwo ngenda avuga Monisco n'abacancuro, njye ndivugira bene gihugu bateze akajagari mu gihugu cyabo, ntabwo mvuga abo hanze. Fata ministre afite mayimayi, sibyo? Depite afite mayimayi, generali afite mayimayi, koroneri afite mayimayi. Ntibari bamaze kujya muri za mayimayi 240, sibyo? Abo bantu bashobora kwemera yuko mu gihugu muri Kongo haba amahoro, kandi ako kajagari gatuma bashobora gukora za plastic z'amabuye y'agaciro.
niyo mpamvu nyine leta kuko nta trésor public igira ibintu byose bijya mu maboko y'abo bantu bakereye mbese ni za leta mu zindi ngo ni deep state ariko afite leta ye n'ingabo ze n'abanotabule bakorana n'abantu agace ke abanotabule sosiyete sivile abayobozi baho ngaho niwe baba baripotinga ibyo mwari mubizi ko ariko muri Kongo bimeze kugira n'ingabo ze ikibazo cyane Kongo yazaba igihugu ryari koko none se Freko tuvuze abo bajenerali abo baminisitiri abadepite kuki Tshisekedi nk'umukuru w'igihugu ukwiye kureberera abaturage bose nta kintu abikora ahubwo akarushaho gukomeza ibyo bintu inyungu ze ziri yabikoraho gutse ko nawe yibande murindi ntabwo ari ukumwubahuka kuko ikorana n'amabando yazi nawe mu mafiyateri nawe ni mu mafiyateri mu bandi nawe afite ingabo ze cyangwa bose baramutura aho hose niba birangira buri wese amuhaye ka polisiyo ke ibyo ibyakagiye muri trésor public bikajya iwe ubundi akajya kwibyinira kiriwanzeze bimubwiye iki na cyane ko ziko kiriya gihugu atazakiyobora imyaka irenze 10 yaravuga imyaka 10 ngomba kuba mbaye miliyardere ubundi nkibyinira kiriwanzeze nkinywera byeri buri kwezi ngakora anniversaire hari ikibazo se none wenda kujya noneho dusoze n'ubundi n'iyo ngingo reka utubwire gutyo urabona FDLR igiye kubonerwa igisubizo gute niba aba bantu bagenda bakajya muri Angola bakavuga bati turaza gushaka igisubizo bagaruka bakavuga ntayo babona urabona bazageraho ibi bavugira ku karubanda akaba ibyo bigira agaciro cyangwa ibi bintu bizaguma gutya Efure reka mbabwize ukuri buriya njye nk'umuntu wizera Imana nk'umuntu usenga nk'umuntu ukurikirana amateka y'abantu bose Imana yagiye ihagararaho dushingiye ku mateka dusoma mu bitabo by'Imana bya Bibiliya cyangwa na za Korani ibyo bose bagenda bahurizaho ntabwo aka kajagari kari muri Kongo kazarangizwa na Tshisekedi n'agakundi ke ntabwo kazarangizwa na Sadeke n'ubu mafiya barimo ntabwo kazarangizwa na MONUSCO nayo iri muri mafiya bari hariya akajagari kazarangizwa n'abenegihugu bashaka kwibohora binyuze muri M23 twirwaneho n'abandi bose bazakenera gukora revolution bakavuga bati unanase turabirambiwe hakabaho revolution y'umwimerere kavuga ko niba guverinoma centrale yamenye kutuyobora turi ku kiba mugani w'abarundi urumva turigenze ni ibyange ibatere hejuru bati mwabyanga mwabyemera muzabyemera ku ngufu twebwe turigenze bakazatsinda kwemerwa muri ONU ariko mu buryo bw'imibereho busanzwe bigenga nta kajagari kaba ahantu bayobora niwo muti wonyine urambye abantu bose bakabaye bagira uruhare mu kuzana amahoro bari muri mafiya ako se Efure hari ikibazo njya nibaza none ino FDLR urebye ukuntu bano bayobozi ba Kongo bayikingira ikibaba none byaba bitari ukuyikingira ikibaba gusa ahubwo ari ukuyitinya none yaba ahubwo ari iyoboye kiriya gihugu muri awikro inyuma y'amarido kuko ari umusirikare wa FARDC yigeze gufatwa na M23 atanga ubuhamya yavuze ko abasirikare ba FDLR bakorana nabo ngo babita ngo niko babategetse kujya babita ngo ni ba grand frère ekada bakuru babo bafata nka bakuru babo cyangwa se iyo badakoresheje ba grand frère ngo ni troisième bataillon none bano bana ahubwo wasanga ari bo bayoboye kiriya gihugu mu ibanga mukaba muzi ko ari Tshisekedi kandi nawe hari abantu bamudikita ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora umva nkubwire buriya bajya bavuga ngo nta muperezida w'akabeba ubaho Tshisekedi uyu munsi ashatse kuba perezida kandi byari byatangiye kubaho yabishaka umunsi agera muri EAC buriya yarabonye agahenge ko kurangiza ikibazo cyose cya politiki yari afite kandi si uko atakibonaga urumva ariko dore ibintu bibiri byamwishe wa muco w'abazayirwa ngo ntabwo ushaka kuvuga abakongomani ndashaka kuvuga abazayirwa wa muco w'abazayirwa b'i Buruseli matonge na wa muco wabo
wo gukunda amafaranga n'ibintu by'ubuntu batavunitse. Ababingo bamweretse shema, bamweretse gahunda y'amafaranga ukuntu aboneka, ahitamo amafaranga kuruta ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, wewe muravuga ngo FDL niyoboye Kongo, utayibonera abatagira amaso, uretse ko atari nayo gusa. Uretse ko wabuze ko FDL ahantu yari iri hariya bayirukanye, hariya mu cyiciro cyabo cya za Nyanzare muri bya bice byose. Mwari muzi ko FDL abayobozi bakuru bayo bafite amapasiporo yo hanze? Ariho bacukuraga amabuye bakayohereza hanze. Muzi imiturirwa bafite muri bihugu byo muri aka karere, cyane cyane Bujumbura. Muzi imitungo bafite Bujumbura, muzi imitungo bafite Uganda, muzi imitungo bafite muri bihugu yewe ni Burayi. Ariko se bamaze gucreya rezo ya mafia ku rwego rwa international. Urumva aba mafiatere rero niyo bakunze kuyobora no kuyogoza ibihugu bidafite politiki ihamye. Hari umuntu nahoze mbona avuga ati hase burasifa yurura ati niba atareba neza Kinshasa iraza kumera nka Paul de Prince yo muri Haiti. Cyane rwose, habe igihugu cy'amabandi gusa n'abagizi ba nabi. Cyane rwose. Erega buriya niyo mpamvu ubona Centrafrique agize amahirwe ikayoboka umurongo nyawo wa revolution ku bufatanye bwa RDF n'abanyapolitike b'u Rwanda. Mbese ntabwo mubona ko akajagari kaba muri Kongo ariko kari muri Centrafrique, cyane ko mutajya mukurikirana moto hatunga y'igitoroshi. Naho tutagiye n'ubu ngubu mfite ubuhamya bw'uwahoze mu mutwe w'inyeshyamba zaho. Ejo bundi wari kuvuga ukuntu zirangabo za MINUSCA by'umwihariko zo muri Maroc zafashaga inyeshyamba. Yageze navuga ko hari igihe zafataga inyeshyamba zikabashyira mu modoka zabo za MINUSCA, bakabambika impuzankano za MINUSCA, bakajyana bakabegereza ahantu hari ibindiro by'undi mutwe w'inyeshyamba, izo nyeshyamba zindi zishaka gutera. Niko bakora. Ni ukuvuga ngo iyi si iyo igihugu kidafite imiyoborere myiza ihamye, abamafiateri nibo bayobora isi. Kandi abamafiateri ibintu byabo bibaranga ni akajagari, ni desordre, ubundi bakiba. Niyo mubona muri bihugu bya Amerika y'Epfo ni abamafiateri bayobora. Urumva niyo mubona za Blackwater mubona ziza zikaza zigize ibitangaza. Ce sont des réseaux de mafiateurs. Niyo bacuruza za kokayine, niyo bacuruza za intwaro. Nta handi rero isoko ni irihe? Isoko ni mu bihugu bifite akajagari nyine. Nibyo kabisa, bidafite système de gouvernance. Harimo Kongo rero. Impamvu ndavuga ngo rero ikibazo cya FDL ntabwo ushobora kurangira kubera ko yamaze kuba raison de terroriste, raison de mafia. Niyo mpamvu ubona ibihugu bikora bikica ijisho bitewe n'akamaro FDL bamariye. Niba acukurira amabuye ikayarinda, ikabatemera amashyamba, ikayatwika, ikayabagurisha. Urumva niba akorera buri kimwe cyose, yarangiza igasema desordre na terreur kugira ngo abantu badahumuka, kugira ngo hatajyaho système de bonne gouvernance, ya mitungo kamere igira ikimarira bene gihugu n'igihugu. Reka tugushimire cyane Frere. Murakoze cyane. Murakoze cyane kabisa. Deni Ephraim kabisa, ndumva ibintu uburyo bisesenguye birasobanutse cyane. FDL Kongo yemera awikro, hanyuma ko Karubanda kayihakana. Ukuri ariko nuko kuzwi, ukuri kuzwi nuko FDL iba muri Kongo, kandi yashinze imizi iri no mu butegetsi bwa Tshisekedi cyangwa se muri guverinoma irimo, mu gisirikare irimo, iri ku rwego rero kuyigobotora bisa nk'ibibagora. Nyine ikimafia cyayo yagikoze neza, yakoze lobbying zayo zirayihira. Ubwo niko twabivuga rero. Wenda icyo twavuga tuva kuri ino ngingo nuko Kongo yabuze ubwenge igihe yongera kuvangirwa ibyo bari biyemeje gukorana n'u Rwanda bikarangira babiretse, ariko iyo baza kuguma kuri iriya ngingo ikibazo cyari gukemuka. Rero kuba barongeye bakabivamo, ikibazo cyabaye agatereranzamba. Bizasaba ko nyine Kongo ibanza kumenya ko ibintu ivugira ku Karubanda
n'abantu iyo bageze awikora barababwira batari ko hamwavuze gutyo ubu twizeye gute ko mutari bwongere mukavuga gutyo. ubundi buri ingaruka bizarangira Kongo yisanze ari yonyine nta muntu ukiyizera nta muntu ukiyizera ibyo ivuga. nabyo kabisa birashoboka cyane ko kandi ubona ko bigenda binatangira. None se nk'ubwo Ububiligi ukuntu Kongo yumvaga ko ari icirani ikubite ku Bubiligi, ntiyatunguwe no kubona Ububiligi nabwo buri mu basinye amasezerano ubwo butashakaga ko asinywa n'u Rwanda ariya y'iby'amabuye y'agaciro. Biriya byakozwe na AU ariko Ububiligi nabwo bwari burimo kandi bufite ijambo muri AU. Ushobora kuvuga buti twebwe ntabwo turi d'accord n'ayo masezerano, kandi ntabwo bivuze ko Ububiligi bubanye neza n'u Rwanda, ariko hari inyungu byose bishobora hari ikintu bishobora kungukiramo bititaye ku kuba bitumva kimwe ibintu runaka cyangwa se ingingo runaka. Ariko ibyo nibyo abanyafurika tubura. Ugasanga biba tugiranye ikibazo nk'urugero rwara mu majyepfo ati mwe mufunga imipaka, ntabwo uzi ingaruka biri bugire ku baturage bawe. Ubu ngubu biravugwa ko abaturage baturiye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi babaye abaforoderi bo ku rwego rwo hejuru, kubera ko babona ko mu Rwanda iyo bashoye ibintu byabo aribwo bakuramo agafaranga kagaragara. Ibyo byose ni ingaruka nyine z'icyo cyemezo. Ubwo abaturage babaye abanyabyaha kubera abayobozi. Gusa numva ikibazo gikomeye cyane. Wenda rero dushaka no twagenda twegereza ku musozo, ibindi wenda twabwira abantu by'uko byifashe hariya hakurya. Twaherukaga mu gitondo harimo imirwano, kugeza na n'ubu nta yandi makuru mashya hari, ndetse n'ibyavuye muri ya mirwano ntabwo byigize bitangazwa. Gusa ni imirwano n'ubundi yaberaga mu gace bita ngo ni Nyanze, niba hari na Nyagatovu niba nabisomye nabi. Akaba rero ari uko byari byifashe, akaba ari nuko tugiye kuva mu Burundi, ibibazo byaho nako muri Kongo tujya mu Burundi. Ibibazo byo muri Kongo honyine bizakemurwa n'abakongomani ubwabo, niko Ephraim atubwiye kandi natwe dukunda kubivuga inshuro nyinshi. Mu Burundi rero hano nabonye ari umudokiteri uri kunyereka avuga ko ngo yatawe muri yombi na serivisi za intelligence aribwo ubutasi bwamutaye muri yombi bumukekaho iki Deni? Ni ngo ni amagambo yatangaje muri groupe ya WhatsApp, aho yanengaga ibikorwa ngo bya komisiyo ishinzwe ubwiyunge iba no kubabarira iyo bita CV ukuri n'ubwiyunge. Aba rero anenga ibi bikorwa birimo iyo komisiyo imaze iminsi irimo byo gutaburura ibisigazwa by'abantu ngo bagiye bapfa mu bibazo bitandukanye Burundi bwagiye bucamo. We rero ntago yabaye nk'ubinenga, ngo bamwe mu bo bari bari kumwe muri iyo groupe bashobora kuba batarabyakiriye neza, noneho baramurega. Yisanga ari gutabwa muri yombi, gusa umuryango we ntabwo uzanafungiye kugeza ubu. Mu gihe abandi bavuga ko yaba afungiye nyine muri kasho z'urwo rwego mu mujyi wa Bujumbura. Gahunda ni yayindi nyine yo gukomeza guta muri yombi abatabyumva kimwe na CNDD-FDD. Yitwa Dr Patrick Bitangumutwenzi. Bitangumutwenzi ubwo bivuga iki? Bitanga umusetsi. Ubuseka niwo bitanga ibiki wenda n'ibyishimo. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nawe General Major Peter Chirimwami kuri wa kabiri itariki 23 z'ukwa gatatu yafashe icyemezo cyo guhagarika Commissaire Superieur Iduma Murengo Patrick, ni umupolisi akaba ari umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo. Uyu ngo arashinjwa kwivanga mu micungire y'ubuyobozi gakondo bwa sheferi ya Bukumu. Hanyuma ubwo yahise asimbuzwa mugenzi we Marosa Mboma, nawe ni Commissaire Superieur nk'uko byatangajwe na Marie Noel Kabuya, coordinateur ashaka ko ari umuvugizi wa guverineri. Ntabwo yatawe muri yombi ariko oya bamukuye ku mirimo ye. Okay. Reka tuvuge ngo ni ibisanzwe kuko atatawe muri yombi cyangwa ngo azengerezwe nk'uko bigendekera abandi. Ubwo kuri we byibuze ni akazi gusa kabuze, ariko nta birenze. Ubwo wenda nyine n'amakosa yarayakoze yagombaga kujya ku gatebe.
so ndumva ari ibyo ngibyo rero, reka dusoze ikiganiro. Ariko se ko tudaheruka gusoza abantu nk'ubu twagize abantu dusoza Deni? barabasuje ku cyumweru. Ku cyumweru mwari mwabasuje? nze nongere nisurizemo nk'abangahe? Turebe abandi nk'abangahe tubatere yambo. Sure. Kubera yuko bakunzi bacu iyo tubasuhuje hari igihe bibatera morale, nubwo nabonye ngo arabo bica intege, ariko kuko ikiganiro cyarangiye no gusuhuzwa. Bayuzazi mwese mugire ibihe byiza, ndabasuhuje cyane. Ubwo nimwe mpereyeho mite nyikiraho Emmanuel Tuyishime, ndashyiraho kandi mugenzi Calixte, nshyireho Moyize, ndashyiraho Dative Byungura, nshyireho Eric Ndayishimiye, John Ntwari, Chris James, Sengreto Joseph, Ndemezo Emmanuel, Bunagana DRC TV2, Celeste Shema, Jean Baptiste Rutayisire, Mugisha One, ndetse uyu bamwita Ngabo Ibrahimu, uyu bamwita Moise Munyamariza Muhire, ndetse ndashyiraho n'uyu bita Serge Shimirimana, Shadadi Kamanzi William, Kaka Wilson, Bayuzazi baragarutse, Sengreto Joseph nawe aragarutse, Didiman cyangwa Didima aragarutse, oya nagagarutse n'ubwa mbere aje, Family Simeoni, mwese mugira ibihe byiza, Celestin Nduwayo, Kayitare Alex, ariko ndanashyiraho n'uyu bita Monica Mbabazi. Harabo wagezeho nawe? Therese, reka nsuze Therese, Maria Rwabugiri Sebastien, Agahondo wiyise gutyo, uwo bita Nzovu Emmanuel na Kofi Todi tumusuhuze cyane, Bwenge Vincent na François Gashabuka, ikindi Ntabara Edes nawe ndagusuhuje, mu Rwanda Shyaka Alphonse na Karuranga 84, Bikorimana Theogene, ndetse tunashyireho uyu bita Minani Philibert na Nzovu Emmanuel, akaba ari we dusorezaho. Dusoreze kuri Nzovu Emmanuel tubabwira tuti mwese aho muri mukomeze kuryoherwa na gahunda zanyu zitandukanye muri gukora, kandi mugire ibihe byiza. Abari guhaha muhahe muronke, hanyuma namwe abari kuruhuka mugire ikiruhuko cyiza, kandi mukomeze kwenjoyinga gahunda Bwiza TV ikomeza kugenda ibagezaho. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, mwibuke gutanga comments ndetse na like no gutera inkunga Bwiza TV kuri iyo nimero. Hanyuma mbashimira mbabwira ngo nitwa Shadrack Niyonsenga, mugire ibihe byiza. Nanjye ari Denis Nsengiyumva. Bye. Ciao ciao.